Posao HR baš to traži. Pa nismo glupi, imamo zamjenika premijera, ne znam broj do 5! Nego do 4 plus digitalizacija. Imamo premijera, za koji niko nikad nije čuo. Došao iz Kanade. Kako je to izgledalo? On dobija poziv kao je, bratu, už biti premijer. Aj, čekaj da vidim. Me možete pustiti na 20 dana. Aj, što je? A dobija sam posao, koji? Premijer. Aj, dobro. Aj, ako propadne, vratim se ja. Frajer je iz Kanade došao, pa mi živimo u Monty Python skeču, ljudi. I ono što su nam tili sad, tili su nam oduzeti taj Monty Python skeč da ga možemo komentirati, zato smo tu. Jer ne možete, uzeli ste sve, brate, uzeli ste milijone, uzeli ste privatizacijom sve. Jebali ste nas sa onim, kako se zove, ono ne mogu ni zabrati, ovo što su praštali one dugove, kako se to zove? Kako? Predstečajna nagodba, evo, super. To je najbolji kriminal. Ajmo staviti nešto financijski da svi ljudi kažu, a to je komplicirano, boli me kurac. I to i sve, nismo se ništa dirali jer nismo razumeli. Ali ne možete ne uzeti za jebanciju, ne možeš ti meni reći što ja smijem pričat, što ne smijem pričat. Jer ti jebati mate radiš za mene. Ti za mene i za nas radi. Niste vi jaki, vi ste jaki. Došli ste uz Rijevac, u 6:30 tek smo počeli. Ovo će gorit kasnije i zato smo htjeli ponuditi program da se zajebamo. Pričat ćemo još. Ok, ja sam malo iznerviran, sad se potući. Sad ovako, bez zajebancije, molim vas jedan veliki pljesak za naše policijske redarstvenike koji će sve ovo čuvati. To su isto naši ljudi. Oni su isto, oni stvarno samo rade svoj posao.